Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Jingshat Kala u MDC ka UDP na Nongkrem constituency wa Lambor Malnyang banit ajing kersyahan ya ka executive committee ka balalam kemat da kaseng NPP ha ke HEDC kala penong ya kaseng UDP bakan hab ban ya kren sung thu jingmut biang baru MDC basyusi ubade unong seng ka UDP ba bindu M lanong umbalalait ajing kersyahan ya kini kisngi ya ka EC ka NPP balayalam da uba penyat sim kum UCEM habaya keren buat titas kan bade unong yalam ke UDP ke basyong ke liang persya lai thu wa mentah ke singi ki MDC ki la shim ya karai ban tho shi thi show president ke UDP uba mat ba lingdo ban pin shi tam yu ba lambor malnyang ubalalet ajing kersane ke NPP lai thu bu ba lambor ude ubala yakun na ke tiket UDP ha election MLA padang syudap hendrai mentah ula syat kala ya ke UDP tang namar ba kasyong ke liang persya manlit kersane ke NPP kabayalam ya ke isi ba tita sulai thu ba ka jing ekren baru ba bendo kadang ya chakman batkan sami uso hakini kisngi namar ushim ba ka jingkren persya ba bendo hakini kisngi ya ke UDP kadai ka jingdom hendai ka seng kadang buram yu hadu menta kumunang yalam balaslam ha ka seng UDP la patai kubor ba nakaliam jong ba lambor ila declare openly ba ila ai ka jingkersan ya kan ke isi ke bayalam da ke MPP. Haji siapa mengalak keren menen hakikat tu kan ni lah pasai kubor ba ngim so pla na kalian menjongi ya ka jinglek kersian tu iba lambor namar ba ko mengalak menen tang hadian ar sa benta ba ka kelem ke isi ke bayalam danga hari dan ke UDP nilai yo jingtep ba sop ila le ai ka jing kersian ya ka ni ke isi tangba ngimpat yo da kanunu ka jingtho yani ba indi clear openly hati lan sai ko bor te tang shu yo e UE benden gasi nakaliang ka jonga ngala ong ye secretary jongka PP ka jongi ban khot ya emergency parliamentary party jongi mentarasi ya ka bangilai kendu ka babaro ki MDC ya dalut lain no bai ba tingwel nama bai don na men ko ya tinrei ni layarai ni shim ko ikarai ba kata kalong ba ni la tho mentah show president ni ko sali ai mentai na party ba de ban shim disciplinary action wood ya kan ni ka jingle jongi namar bale idei MDC jong ka party ba ila penyeso ka party ba aga jong ka poru nila ila ya khon ya ka election MLA ka padang sudap dapat tiket UDP. Tinggi sim bagani ka jingle jong i kalong ka jing syat kelai ka parti. Ka jing syat kelai yang i para MDC. Klaim dah kerja khtin kam penting. Wala ka jing ong ka jong i ba isu li ai tang ka support. Andre ha bala li ai support ka mod i bai la mi la kwa ban mi ka parti. Takadaw ni matse ba kum ki MDC ki badan ni ka nongrim ki badan ni ka principal pani ne bat ka parti nado ba imdan syo ke siru nilai railang bagi ne dai bat ka liang ya tela ne ka opposition te kum ki MDC ki badan ni ka principal ki bangin yang ba ka nongrim ka parti ni kentu yo presiden bat iki nong yalam ka UDP bro kowe bagi di bansim ka action dan di bansim ba kanu no karai hak be dai bat ni MDC Ata stili po. Ila ong i ya ka jing dawa yung kalau mi kumta ban expel ne ban suspend ne ban shim kanunu ka action disciplinary action. Kamot aswa ban shim ni ka disciplinary action kamot ka party kan sa I show cause notice ni emi ba lambo. Ya kata ka syong ka party kamdai ka authority ka jongi ngi kum ki MDC ngi empower ba ngim hun yang ni ka dingle jongi but ni shimit baka day kalong anti party dan nakadaw ni hakihapan siya action. Niyo i ba bindoro kumiway ni ki senior most member jong ka party jong thi. Kay ka status jong ka membership Ka case jong ba bindo kaya paya. But ka case jong balam mo. Namar balay iba bindo ila yakun ya ka MLA kum independent candidate. Belum percaya party. Ti Henry Aka jingin dia buat window dengan syuang yang kita kan ni.
ka dangdon ke jing ya keren menen ka si rugi dangdon ke jing keren pa nakaliang ka parti ngindang ya keren but let's say kan sadon ka ka ba kan sami hakini ki kandidat si halo ke jing dei ban iba bendu Mara kecil di sini election yang beli ada kedua ilah ajur lagi dong ilah UDP. Tapi itu bah UDP kalau sok kalau mari bawa dulu dia implemented MDC dapat recognition dari parti dah. Kayak apa kita tu kalau parti kalau sok kalau take some disciplinary actions yang ini belum ada. Pilai statement jong ba bedbak menen wong ba ni respect iba bendu mangi tiembo de way na ki senior party leader ni de ru advisor jong party te ngisim ba tu ka jingle jong ba bendu ka de ka jingle ba ha ka jing dom jong ni de se ha ka jing long emotion ka jong ni na ta ka daw ni dang reconsider hadu menta ba ka jing de ba bendu ngala ong ipi ba ka dang don ka jing Phim samba ka ba bendu itu kipor bai ong ya ka parti ba kadai ban ai jadi handai ka parti ka jit no yubru ba shabar jong ka parti kumi ba ya kata angin dan isu ban keren ban review ne ban reconsider ya karai ke bangi la asyik ba dengan harai hiatin i ka eka resort ani ka eka kom nanta dengan harai tangka ta kala biang ni Hidup belum naik pun malah apa? Belum naik hidup belum hidup belum baru hidup belum. baro ar kini ban ai ngamla ban ong ba hidup gue ban bar ban ai baro ar kidai na ai Masyarakat melaju konstruksi. pangka MP election dan tak tahu ka let's say ka jing tho di ba bindu hak tu kupor kadang long too early kadang kloy ban ai kan nu karai tak tahu ya ka MP ni ko mangila rai menen gesi tua ka adi ka layak ba titas piong PDP iwe HSPDP ndai ba iwe independent tidak disebut independen ni dei ba latip lah latip lang tengah i ba kimis pungut tiki lebih ki long straw maka tu kan nomor kat ar ke tip i na kasih long tu i buat apa por bagi senran jom jisu uwe di no dia kata tu kan nomor kat ar makam nak amlo Lama. Kalau yang lebih.